ئیرۆ لە باژارێ حەسەکێ شەڕ و هەفچوون ڕاوەستیایە و هەنێک ئارامی پەیدا بوویە و لە هەمبەری وێژە سبە هاوێ ڕۆژێ جوینێ ئەنجومەنە ئاشتیانە یا باژار بالمحافظێ حەسەکێ بەردەوامە تاگۆ تەقین لە باژارێ حەسەکێ چێ نەبن وەلاتیێن باژار یێن پەنابەر نەبوونە وها ئاخڤین ڕۆژە حەسەکێ تایبەت ئاساڵحێ گیر و گلکی خۆشە و تێ شەر و پەفچوونتنە و کۆمە چەکدار ڕڤیانە دووری تاغا ساڵحیەکەتنە دو شەر و پەفچوون بوو حەیا ئێواری ئێوە ڕۆژم ڕابوو مە کەشوانە دیت دوور کەتن تاغێ عەزییا کوردی نە لای ساڵحێنە و مرۆڤێ ساڵحێژی ئەم دخوازن ڕۆژ خۆش ببێ و فەگەر ماڵێ خۆ و سەر حالێ خۆ ملکێ خۆ بس بالتقييمتنا وضعي ما خشه عالم ربياني خلكي ما دركتني جربة شون قندا شون مال دوري جيبهم بقو ليت تقيان وضع خشه جو مرتاحا الحمد لله تشتك كيمة متنا موري ما جولو خشتر ان شاء الله جولو خشتر بيبا ام بهيفين هبيا وشبابا خورتي البيدك وهفالين كاردكن وش وضع جلو خشتر بيبا و لە هەموو کۆلان و تاغێن باژار خۆرت و شەروان بەرخوەدانێ دکن تاگۆ چەکدارێن ئالیگەرێ ڕێژیمێ دەرباس نەبن تارێن وا بڕاستی ji berî sê roja şer li bajarê me bajarê Hesekê dest pê kir mixabin xelkê me gelek ji terka welatê xwe kir terka Hesekê kirin divî rewşa warte de ev rewşa got herkes mihtac û pêdawîstiyê wan xelka hene terka welatê xwe kirin ez wan dibêjim bela vegerin şer niha aram e ji bilî YPG û YPJ û esayîş ba xortê sivîl val vê dekêne em xortê sivîlin em li vê derê parastina welatê xwe û şarê xwe dikin bajarê xwe dikin ez bêvî me hemû xelkê me vegerin xortê me vegerin niha rewş aram e û gund bînin bi rastî tiştî neyî bes wek dibêje em derken parastina taxê xwe ji diza ji xêrî wan em li vê derê ne mersela got şerekî giran bera xortê me û malê me vegerin ê got çûn Amûdê got çûn Qam ji lo mixabin yanî bi rastî gelekî em pê êşiya em bêvî vegerin û tiştî neyvayê em dibînin vay xortê me val vê derê parastina xwe dikin û dibîna wal vê derê xelk dirin û tên hereket tabîyî rastinek mehele girtîn ew ji şerê reviyan yana tiştek tune neyî دۆ لەسەر vê dibistanê şer û hevçûn bû lê îro wek em dibînin komê çekdar yê alîgerê rejîmê bi dûr ketine Dara Ebdo Hesekê Ark